chibai ule ven hi August ni somthum sang ni le somni pakhat thotan ni ania nimin August ni somni pakua khan zai thiam huai ji pa boral zai thiam sang le polten avoi khannan donation an khona cheng dollar sing ni chuang an mu ti sia tani voin hian World Trade Bank suam ania cheng noi sang khat vel an la rengun miyangkung township bayin naw veng khatna tamain kholui ro number ria ta World Trade Bank chu voin August ni somthum jing lamdar som pakhale chan ve vel khan ral thom keng mi pali ten suamin cheng noi sang khat vel an lak saka pistol keng mi pali ten mak tu karwar nen kalin bank kan thuk tu te churi grapin bank chunga paisa cheng noi sang khat vel lak sakin lain taya township lama an tlan chuak le ngal ti sia tani Darka somni pali chungin Myanmar rampumpuya military council kot hnuai thok mi zathum ayatlem lo an thi thu penseloi na soi Darka somni pali chungin Myanmar rampumpuya military council te kot hnuai thok sipaite police te administrator dalante mi zathum ayatlem lo an thi thu le tukin khan renguna miau dokong township ase dogong miau uklapa township tang uklapa township yankin township Leran Township le Inseng Township ate bomapuak ti sia tani boka Military Council of Benat Hazar Nuaya in la hoisang lulian ho zanmu to thailovin anom fur to ang shom na tur mek mi puitele la tur tu te po engtika ma sipai ke nuaya an kun ngai lo bokang ti in azia kani Kolina sipai motor panga boma bai ania sipai somli vel thi turarin ani Kolin Township Padok ma khuale chunto kho inkar suebo michina kongpuya August ni somthum tukin chomhadar somvel khan sipai motor panga chu bom hanga bai ani thu tual chung mi tenan soi tual chung mi PDF jinga pakhat chuan engza chiange thi chukan soi thailo rindan chukan soi thai anga akim changin kan huwe box silawa tuna chuan kalvei wak te po andang chatwaka chang kong khuale thi cheng kong an duty-a Military Council sipai te motor panga chu Kolin laman kala padau male chuento inkara boma bai antoka motor pali chu afu chiang khop mai pakhat chu atlan him hlawa sipai somli vel chu an thiarin omti ina soi Kolin khuwa mi puiwek him tu pol PDF chuan Military Council sipai te motor injui chu an kapin an boma sipai lampo in antong pong ka vak thina mase tun tuma sipai motor bom chungchanga hian sipai lamin thu chu engman la siam lo thung mu konga sipaile KIA MNDA te inkana battalion commander pahnian thi August ni somni pariat tu khan Sian State laklam mu kong township kaunglung khua military council tele KIA MNDA te anin kap chiama sipailam battalion commander pahni tiamin mi pali anthia hliaman amnual thu tol chung mi tele kukan news chuan atarlang nimin pi atu khan KIA le sipaite anin kapa tlailama MNDAA KIA tele sipaite anin kap le a August ni somni pakua tuk jingdarli le achan ve khan sipaite choi live velin MNDAA tenan kapa tunthleng an in kap reng ani he in kana mun hi mukong township kaunglong khwale mansa kho inkar man khuam ni in mukong atanga hamel nga velahla ani thu tol chung mi pakhat chuan a soi Myanmar mi pui tang rual pol MNTJP le Myanmar mi pui democracy sipai pol MNDAA ten hudang khua COVID-19 chungchang an meeting line tamma division somkwa pakwaten chundar sompania tangin tohima khua tlaklam tlanga sipai ten kaptanin tlailamdar thumvel thleng an awa he in kana hian Military Council lam mi pali ayatlem lo an thia hliaman amnual thu kokan news chuan an tarlan thu hriat ani August ni somni pariat tlailam dar nga le chan ve atanga zanlam daria lemni somli panga thleng khan kaunglong khua KIA MNDAA tang koptele Military Council te anin kap chiama battalion commander pahni an thi thu hriat ani tol chung midang soile dana chuan KIA MNDAA ten ral thuam an lak sak nuala battalion commander mi pathum jinga number 525 kamaya thi an tamjok thu asoi he in kana boru ka hian Military Council ten thu chuan siam thu mu ala nilawa VOM chuan ala dormek thu hriat ani August ni somni pasari khan mukong launglong khopel
nam hale man khuam kho inkara brigade li battalion somthum paruk tanen anin kap chiam to a August ni som batangin ni somni pasari thleng khan nam tang khokiang miandan tlang tluana military council tale MNDAA tenen ni tin anin ka thu tol chumi pakhat chuan soi August ni somni pasari tlai lamdar thumvel po khan nam tang le mongpo kho inkar subo kam kha a KIA le military council tenen minute reilo te anin ka thu mongpo tol chumi pakhat chuan soi July 30 vel khan mongpo chevela MNDAA le military council tenen relote anlo inkap to a August ni somni pariata chuan military council le KIA MNDAA tangrol tenen anin ka chiam thu ria tani he in kana hian mukong le phansain lama raltlan mi zale somko chuang an oma chu ko pansain le chenram ri lelet hmuna raltlan mi sangkhat le zali township chunga yi khu khuwa in somthum vel an rel ruk thu ria tani Pale township si ying khobula in kana thlengin sipai pariat anthi Pale township si ying khobul pia suetlanga voin August ni somthum chonudar khatvel khan firfiak military council sipai tele local Pale PDF yinma pin PDF kani PDF tangrual alliance te inkara inkana chuaka sipai pariat anthi thu riat ani Pale mi puiweng him tupol pakhat chuan chonudar khatvela inkana chuaka kaini lamin gorilla attacking kan baya kan inkap rei khop mai sipai pariat anthia kaini lama chuan tum an la thilo inkana hiala top mai lo ti na soya Pale township chunga ni tin ru asura wangin silai inkana har sanna om thu PDF lamin an soya sipai lam ero chuan inkana chungchanga engma thu chu an la siam lo ani Mandalay region a sipai officer pa dalana pu mia town le military council ruat min nuai te tha anni Mandalay region Nuathochi township a sipai officer pakhat pa chu report pe tu dalantia pu mia town le tawnta township a military council ruat phaya hla kholal min nuai ata chu silaya ka hlum ani thu ria tani tol chung mi pakhat chuan umia taw chu silaya ka ania athi le thi lo riat alani lo athi arin omjok tuma in an en ngam lo damdo in motorin an phur chuak to a sipai ui chau ho po aron thleng to hedalan mi atawa hian fapar si pathum bela nei ti in a soi chutiang bokin Mandalay region tawnta township a military council teruat phaya hla kholal min nuai chu tukin jinglama tha ani bok tol chung mi pakhat chuan alua an kapa athingal chomadar somvela ani ang an hmai an tuam vek awangin tu tenge ti a hriat thailo khochunga thalai te chu hlau thongin an tlan setoa sipai ui cho hovin thalai ho mana doble ngai sak an hlawani ti in asoi sian kayaram ri dota he khobula military council sipai tale karen ni sipai tangrol te anin kap lea sipai lama mi pasari an thi siang kayaram ri loilin le khosaklam dola he khobula nimin August ni somni pakua zandar nga vela tangin military council sipai tale karen ni sipai KNDF tatang rual nen minute somli panga chung anin kapa sipai lama mi pasari an thi thu le silai pathum le silai mu ba ka manro then khat lak sakan ni thu karen ni lamin an soi firfiak military council lamin operation nena ron nor tum viau ma se sipai lu bok lamin silai da an tlat siata wangin karen ni lamin inhliam le thi anom lo thu KNDF in thu chuan siama tun nai khan chulai hmuna tho chuan military council sipai te ba ka an hnuai om PNA tele karen ni tangrual pol te chu tumthum zet an lo in kap to a sipai lama mi som pathum thi in mi som pakhat chuang in hliam an tuara karen ni lama bi pakhat a in hliam ti hria tani tu moi tha mi song hnuai tan luen tuipui lama military council sipai tele KNL le in kapin sipai pani an thi Karen state Phapun district Thai Myanmar border tan luen le town yin tuipui in fin na mun tu moi tha hnuailam tan luen tuipui kama military council BGF le Karen National Liberation Army KNL le chu voin August ni somthum chundar som pani atang khan anin kap tana sipai lama pani an thi thu KNL le pol lama tanga thu don ani KNL le sipai pakhat chuan indona chu chundar som pani le dar khat inkar vel a chuaka military council sipai tele BGF sipai tangrol chu somnga vel ania kanin ka to china sipai lama pani an thia anin hliam nol bok
an ni lamin laipuin voisari vel min kapa tlai lam darli vela boruak chu pa ngai le ta ni ti in khetten media a hrila silai puak ri re to ma se in kana chu englai po chuak le thei ani thu le ken le lama tu ma thi anom lo thu ria tani sipai duty pakhat sniperin ka hlum ani Sakang Region Kale District Minkin Township Tongkhokyang Wal Audewa sipai duty pakhat chu snipera ka hlumani thu tual chung mi pakhat ne na tanga ria tani hemi chungchanga panset khuwa mi pakhat soidan chuan panset upho bainle tongkhua te hi chinduin luipui kama intlarten nia an inven ve na lama military council tele tual chung sipai te chu tongkhokyanga an in kap zeu zeu thin chumi jing dariat vela chuan khochunga sipai ten luta an jinga pakhat chu alu a sniper ka per chuai ani thu ria tani hengba ka hian minkin kholal le athian pakhat soidan chuan mokado queen lama khu an hal sak don thu an riata wangin an duty a tlai lama tongkhu a in kana thlenga nangni lam sipai pakhat snipera ka hlumani tin an soya okas ni somni paruk tu khan tin to veng ngiom pin ta khuwa quarantine center ommi pani mana tha an nia wangin military council te hian veng chunga an duty a hemini okas ni somni paruk tlailam khan rala tanga sniper ka hlumani thu tual chung mi pakhat chuan asoi ain ka chung hi reilote ania thizat ero vom hian chinchang alatar langri lo he in kana mun hi July tha pdf member tenen an man teuna mun tangphiu panset kho chevel kha ani he anin kana chungchanga hian thilchiang jok hriat theinan ti in Sakang Region Ministry of Border and Security chu vom chu an ador meka channa alom ri lo ani thawe a military council staff pani tha anni thawe khuwa chesapin venga Border Region Ethnic Development Department a Deputy Director le staff pakhat chu August ni somni pariat zan khan tha anni thu ria tani chung mi te pani thattu chu the way People Defence Force DPDF anni thu August ni somni pakwa zanda rukvel khan social media page pakhata tarlan ania ma se chu tianga tarlan chu DPDF polin anti tirani lo thu ruai tu pakhat chuan dakhina inside media a hrila ani chuan hei hi kan pol ngai dana thu chu ani lo kan pol omna mun chu military council sipai ten anron lu chila wangin kan tlan cheveka man tok then khat pon oma he social media page vil tu ber pon mana he post tarlan hi military council lamin anti tirani thai ti in a soi August ni somni pasari khan DPDF kem omna thawe tuipui chevela clear car pakhat chu military council sipai ten an hupa DPDF member then khatle ral tlana om mi then khat mi somvel chu man an ni thu chu hruai tu chuan a soiboka ma se DPDF pol mi le sathen khat chu an tlan chuak thaya tun thleng aro online biak po thailo thu a soirualin August ni somni paria zana staff pani tha chungchang chu anni lamin chiang taka hriatin an la don lo thu a soi ani chuan tun thlengin kan la tlan dar sar hlom hlea chu wangin heng sipai sarkar staff pani te tha chungchang hi chiang taka hriat thei alani lo ti in a soya chung staff pani te ruang chu chesa pin venga tuipui kam station bula mu ani thu tual chung mi ten an soi chesa pin venga August ni somni paria zana tanga August ni somni pakwa chhun thleng khan sipai enga mozatin nuchuina an thoka the way People Defence Force DPDF Facebook page ngei po military council in an control to ngai ania wangin tunma atanga halo be pop thin te tan film khur atul thu DPDF roi tu pakhat chuan asoi bok ani Mandalaya bom voi ni puak sipai then khatan hliam Mandalaya nimin August ni somni pakwa khan bom voi ni apuaka sipai then khatan hliam thu tual chung mi te hena tanga hriat ani August ni somni pakwa jing namdar som pakhat vel khan Mandalay khuwa Chianmia Taji Township Manohari Veng kong number somruk pani le zale som pani inkar thler number zale som pathum konga Forest Department Office kota Military Council sipai ten motorkal an check line bom apuaka chuta chuan sipai then khatin hliaman to thu hriat ani chutiang bokin Mandalay khuwa kong number somthum panga le somkua insikna USDP office a tlailam darnga vel khan bom apuale thu hriat ania chuta ero chuan thi le hliam anam lo thu Mandalay Region USDP Working Committee member pakhatina soi ani
Mandalay USDP office bom ani nuwa Piusothia Polten NLD party office bom vele Mandalay Maha Aumi Township USDP party office chu bomati pu ani nuwa Piusothia Polten NLD party office an bom vele ti siat ani Mandalay Maha Aumi Township kong number somthum pangale somkua USDP party office chu ni somni pakua tlailam dar nga vela ti pu ani nuwa okas ni somni pakua tho zandar som pakhat vela kong number somriat pakua thler number somthum pangale somthum paruk inkar Maha Aumi Township Dewon Saka NLD office chu Piusothia Polin anti pu bok thu tual chung mi tenan soi tual chung mi pakhat chuan USDP office chu tuten nge bom ti hriat ni lo ma se NLD office bom dan chu bike atanga vom ania tlailama bike in an hel kuala chungte chu Piusothia Polte an ni tuten nge ti po an ngai ruat thei ngala zanlama bomin anon vom ani ti in kheten media ashil ani heng office pani ti pu chungchanga thil ti chiat le a hlut zong kim chang report chu hriat ala ni lova thile hliam anam thu po hriat ala ni lo tahan kalimyo le a cheve lo ngai thla ila nimin okas ni somni pakua sangni le somni pakhat sunday khan kumrei taka anti thin angin tahan bazar khar anina a bazar kong kam dor an la zela cholni chome lein nual ti hriat ani tahan le a chevel ko than biak in then khat bathara soma pakhat le ko than ta na thil pek petu te dong song tu ko than upate an duty nual ti hriat ania jinglama no pang Sunday school kalan zeu zeu ti hriat ani tukin ogas ni somthum sangni le somni pakhat hian khowar ma tangin ru asur de urenga tahan bazar kong kam dor kai le ador tu te po an boi ve hle tokpui che khat cheng zani zo changfun lian pakhat cheng sang khat toito pumnga cheng za mai par tel khat cheng za dragon fruit kutum tiat pumthum cheng sang khat manani thu hriatani nimin ogas ni somni pakua sangni le somni pakhat tuk ruasurna satawangin tahana tanga marlam mel rukvela hla zona thlak omna khuwa pirota le taya kong khochung kong le a chevel tuina chim nuala thile hliam anom lo tui chim na chan hi an kholu plata luipui kuang liam wangni inan soi jing daruka le dar som pakhata tumhni zet tui alian ti hria tani renguna chinmi tetan Tawnzalat COVID-19 Care Center Hongdon COVID-19 sikai chinmi tetan renguna Mingladon Townshipa Tawnzalat COVID-19 Care Center honthuai ani tur thu hria tani Tawnzalat COVID-19 Care Center a hian full time in doctor pasari nurse pangaten 24 hour in amuna an enkol don ti hria tania chuba ka damlo tetan eile intha nutrition doctor te cho angzelin tuk thuan chonu le zanria te baka sup tui nai takle thei risel tui nai tak tak te athlona semthin ani anga vitamins le damdoi dang te po athlona pek vek turin an buat sai ti hria tani NLD vengchung lal ina harang kachakle thilhu dang noi zale somnga manchuang sipain an laksak Mandalay khuwa Maha Aumi Township talemo thanglam venga NLD chairman ucho uachu military council sipaiten mantuman mulawa wangin an inchunga harang kachak thilhu dang le noi zale somnga manchuang sipaiten an lak thu hria tani ogas ni somni paria zandar som pakhalle achan vevel khan sipaiten chung thilhu te chu an lak sak baka achung te po an soi saktel bok thu ucho suanu pui chuan mizima media ahil ani chuan sipaite chu huan hungna palka nin anon luta kan vain min bok khop tira min soi sajui bok ka fapa po akuta antona an vabok kan thil alai le kan thil nei hlu da te chu an la a avain noi za somnga manchuang ani ang ti ina soi tuna chuan sipaiten local le hlavin an tlan cheveka ucho uwa chung te jinga pakhat chuan kan himna atan mundanga kan omanga yani hrisel na lam thalo kanu le pa te po mundanga kan da a ina kan omngam to lo ti ina soi okas ni somni pakua zan po khan military council sipaiten tanlet mo thanglam venga in then khat chu an dable ti hria tani rengun township panga a boma puak rengun khopui chunga in seng township telin township panga a tukin jing dar nga vela tang khan boma pu atan thu khochung mi tenhe da tanga hriat ani in seng bazar bul om pakha chuan tukin jing dar nga vel pauto wa traffic light in seng japan kong in seng rail station bul le
in sai BOC traffic light bula traffic police officer boma puak ani ti in a soi Sanchang Township Leran traffic point City Mark bula Township electric manager office bula po tukin jing daranga vel khan boma puaka chuti rualin Yankin Township veng number som pahnia Yankin post office bula po boma pu thu tual chungmi ten an soibok ani miao okolapa Township sa veng khemati kongpui junction bula tukin jing daranga vela tho khan boma puaka chutiang bokin taw okolapa Township a bom apok bok ti sia tani tuna chuan sipaile police lamin bom puana mun miao okolapa Township taw okolapa Township Yankin Township le Inseng Township lomakal te chu anlo dap uluk hle ti tual chungmi ten an soya nimin ogas ni somni pakwa po khan miao dokong Township veng number somthum pakhat in zalal chena in court veng number somthum pariat venglal office court mingla e puithiam school bul le tingkan chung Township sa ka veng tamari kong number hina po boma po thu riat ani September atangin Benka sumdro bituk phaljaw tandon bituk naya benka sumdro thinte chu September thla tangkhian phaljaw ani don thu Central Bank Vice Chairman Owen to chuan a soi September thla tangin ti dan phung kan thladul hret hretanga apung nen chenin aziam chho zelang ATM a suma draw lawa wangin kan vai boya cheng noi somni cheng noi jani bak draw thailo ti thin kha zalen taka sum draw ani don thu Owen to chuan a soi sarkar nen indor chungchanga sum draw bituk om to lo anga zoi in ma kan la zel dona then khat chuan project an nei thlu nge yang cheng noi jani lek chuan na thok tu hlo pe ka har sanna om thei hemi chungchanga hian case by case atangin government le akai noi sector construction thlengin chiat noi jahni chawin bituk to lovin case by case a bituk sangjokin ata tola huam zawzel kan tum don ani ti in a soibok February ni somparia tatang khan Central Bank chuan sumdro turte tan ATM atangin ni khata cheng noi nga banka kar khachungin mi pakhatan chiat noi somni company le NOG tan chiat noi jahni chau draw phal thu ria tadi School zirtir tu an bantak sumpuk aletin dil le Military of Education China zirtir tu te sipaiten an ban hnuwa apung omlova an sumpuk tirte chu October ni khatma a an thalo le ni ru le turin University then khatu chu an siam an thu chu kan mu chuan CDM kan lo wangin min ban hloma tunari chuan eile in thula kan har satlai tak ania sumpuk rul chu arem chang lo ani ber mai ti in zirti tu pakhat chu an soi tunlai COVID-19 boruwa ka inven na tan sangni le somni October ni khatatang khan sarkar hathok zirti tu full time te apung omlawan man tir chu an ban tak removal awanga len ni ru lewat tura an phuna thu chu an siam hemi chungchanga hian University na thoktu pakhat chuan sumpuk rul lewat turin min hriat tira CDM lu to hnuwa min rul tir le ani chu hun tiam ma rul ani lo chuan dan anga action lak ani don thu an chua boxi atia hemi chungchanga hian Military Council Education thunei tu te hena phone le SMS atanga kan dor po in engma channa om chuang lo ani ole khati jong kha voina chanchin thar kan ei thak thete chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye